Adit Sopo Jarwo lapar, mau makan nasi uduk nih. Kira-kira setelah makan nasi uduk jadi apa ya? Wah teman-teman, Adit berubah jadi Power Ranger kuning. Jarwo jadi Power Ranger hijau teman-teman. Kalau Adil berubah jadi Power Ranger pink teman-teman. Wah, Sopo jadi Power Ranger merah teman-teman. Wah, Dennis jadi Power Ranger biru teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe Ondel-Ondel Tajir. See you.